Aheye Magaza, episode leyi tisiwaka n'wina hi Undefined House. Undefined House collection is not about just garments. It's about self-expression, about making a statement without altering a word. Undefined House, fashion undefined. Fambi na was John and fambi na Nesha namuntlha anu nguva n'wa maala ku tshinetsineha le Meke hi vuswa fa hi swipuku hikuva wena tlhelo ka wena a yi voni wo tlanga ku tsundzuxa swi empty mpfuke maxaka pfuka ya livini ku vuya hi ku vuya live yako hi ku yi chaya sweswi who on my kwalomar Who on? yeah se matwana Okay. hi swo sweswo Okay. a wu fani na maxava phe hambi u kumeka yimi ka dzumeri swipuku hambi u kumeka yimi ka dzumeri wa twala hi maxava u pfukini chapter no twa ndlala ka tindlela pfala tindlela ni pfalile tindlela wa swona hi le ka vhiki rin'wana wa swi tiva hi tshame ka subscriber ti nga sweswi wo ni ku nyika leti nga sala ku hi fika ka 1000 ku se 80 na 920 na 920 na 920 va le subscribers swi nga ta swi nge loko va laleni etigonyeni i mani cheka ta swi vona wena mina tin'wana na yin'wana laha hi kuma subscriber yintshwa every minute every second hi kuma subscriber yintshwa se ka lava nge le ku subscribe na lava nge le ku hi landzeleni hi khensa support ya n'wina ma swi twa se na sound se yi strong nyana yi na power nyana ya kahle nyana mara broadcaster na yo hayi lava ni ku byeni ku every minute se hi le ka 923 so a kha ha nghena a kha ha fika swileni What not? ku wina ma ku wina mani Yeah. Sundowns Yeah. kambe maxaka hi fane ya bolweni Ina fa ya bolo. sorry maxaka yi ta bolile loko ta se yi bolweni chaya loko se yi chaya yi ta fika yi teka ti-picture ntsena yi jika yi vuya Tsana for content. ntsena for content sweswo ntsena a yi ri njhani holiday maxaka Ah, ule there kahle ngopfu. mbonini le kaya Ai jikala ka matiyani. Ya pushela vanhu va hina kwalaya. vanhu vo tiya vanhu vo tiyala ka matiyani a mi ya pfuxe vanhu van'wina Pusha vanhu va hina la ka matiyani. no swi kahle So, kahle ngopfu. no maxava timhaka tingani ni ngo twa ku launch ya AADP yona yi va lonchini ne ya va lonchini a kombe khomeni ku a xilumani ta hotel xilumani hotel ne Oh, yana la poster leyi a yi ri na vanhu vo tala leya. a yi ri ya a yi launch ri ya launch loko president yi ku yona yi ta hakela ntlambi a yi vula leswaku yi ta raise ti-fund hi ndlela liya cause ne loko mu yi langutisa event liya it was more onto raising funds swi ngo va swi nga vonisanga hi ndlela liya cause hi swin'wana na swin'wana a ku vulavula mi vone ka poster va vula swin'wana swo byala byi ta xavisiwa andzeni obviously loko mi ya ka event liya mi nga yi na byala then that means mi ta fika mi xavetela leyi then it's part of also ti-refreshments hikwata a ti le ndzeni no so na ti-artist a ti ri kona se a ku ri na swiyenge a ku ri na xiyenge A na xiyenge B ku kala xiyenge C kumbe xiyenge si xiyenge C a ni lexi xa xigawula a kosini xiyenge si leswaku dyeni timhaka mara a ku ri na swiyenge swimbirhi ne xiyenge xo sungula hi lexi xo launch a ku ri ku launcha part ku launcha part leyi nga launcheka kahle mara yi affect xiyenge xa B ya affect xiyenge xa B Hi xi xiyenge mi nga xa mi B? swi tivi ku ve ri Dr Joe
yi chike stagini kha yi life ane performer yi nga continue no perform and it's strong. kasi ngumanya ka ri byirimwe yi chiki stagini. so apparently loko se yi nghena yi ka yi perform ku ve na mhaka ya ku yi hlamusele timhaka ta ku yi nge swi koti ku performa hi mhaka ku sound se a yi hungutiwile se va kha va yi hunguta sound mara swilo leswi sungule cause yo yi performe after rhangani va yi hungute loko ku yimbela rhangani u kondzelerile ivi yona loko yi fika yi ku yona yi nge swi koti ku affecta maperformelo ya yona yi swi vuli hi ndlela yin'wana ivi yi vhela yi byela vayingiseri vahlaleri ku ri hayi yona yi nge swi koti yi swi vuli hi ndlela ya kahle ni vula ku yo yi apologizini and then yi swi vekile ya swo vahlaleri va swi twisisa na vona ku ri vhela wa yi fanele yi timiwa sound mara swi thaya up na hala ka xiyenge xa A loko va sungula launch Eh, ya fanele yi sungula hi 11 na hlekana. apparently kambe yini xitsongo Apparently hi ku pimapimanisa hi ku pimapimisa wa ku yini allegedly allergy ka a ni vulanga swona ka. so hi ku pimapimisa ne a swi tiva ka ku yi ta sungula hi 11 event launch ya party Okay. ku nga main event Yeah. ivi yi delaya matsonga ya matsonga Hi laha mi nga tirhisa fika ku kona. nkarhi wa African vantima time. ne ya sungula hi 3 3 from 11 to 3. so obviously nkarhi wo performa wo endla yini nawo wa shifteka and laha hi le ku hi le hotela vanhu va buka ku ta va ta endla yini va ta tlela tlela. loko se Eish. ya so obviously swi affecta minkarhi Ne? so management ya hotel yi le ku ringeteni ka compromiser for both yabo yi yime xikarhi yi ve le ku yi kokeni hala na hala Eish. what is this obviously hala u la ta save business ya day to day hala va Hala save fana- business leyi nge le ku humeleleni Humeleni, sweswi yeah. and then it's a big business event ikulukumba So hi ku voka mi mara a yi fane launch a yi fane nga khomeriwangi a hotel. Shilumani na Ben Mayengani va tirhisana kahle kahle. Allegedly. Allegedly. khale na khale a swa ha ri allegedly swi sweswo Uh-huh. swi allegedly ka wena mine xipuku khale na khale swa ha swi tiva sweswo Serious? ya So ku nga va ku ri timhaka to a ku ri ti ni nga side rin'wana ro save at cost. obviously Mara hi ku ya ma fane yi nga endleriwangi a hotel because if it's an event leyi nga ta tlhe yi va na navusiku obviously a ku fanele ku nga ri na timhaka to ku fanele ku performiwa navusiku or loko ku ri ka va plani sweswo va ta sungula hi 11 va chayisa hi moma 6 malamo ku vanhu loko se va fika va tlela and then ku ve na delay leyi nga va koya from 11 to 3 a va bohi hi ku manager nkarhi ku manager nkarhi ku nga va ku ri so swo ku swi endla laha a wu nga ri issue issue ku ve nkarhi ne nkarhi. ya nga ri So- issue a nge va yi khomi kusukusela nampundzu so remember loko u plana swilo swo fana leswiya switandzhaku hi leswiya swo va hlayela ku te vanhu vangani va ta ka launch ende ku va vona va tirhise venue ya hall liya swi endli nga ku te vanhu vo tala cause hall a yi ri filled ne a yi tele total ne loko a vuya stadium ya ku ta ku ri swin'wana a twisisi loko a vuya ka big venue a ku ta ku ri swin'wanyana and after already ku na misa n'wana a ri ku vulavuleni hi swona a se a sungula ku compare Ben Mayengani na vo Julius of which is incomparable a nge va compare yeah. wa ha ku sungula this na guy. Julius ani loko a sungula phe a nga Yeah. sungulangi a big stadium u sungule ka ndhawu yintsongo so after endla sweswo loko a vuya ka hi bigger venue a mi ta kuma ku ri na situation yaleyo ne and a yi ta create bad energy mo nteo ka ku ni voni na ni video nga ka ku valana ni xichangana a swi hey le kaya le ku hana toloki nkarhi walowo swa kerekeni va veke toloki nteo ka ku valana ni xichangana a hi nkingha leswiya mara va vulavuli ni xichangana kuma mara problem va ta loko simeka vandla kaya swi kahle ku va accommodate ne vanhu va le kaya
swinene ku accommodate hi ndlela yin'wana yi le henhla swinene hi nga accommodate the first accommodation in i ririmi ra manana ne that's why loko u vona Ramaphosa namuntlha loko u va a ri Eastern Cape wa thetha swi nge endleki a nge fika a vulavula izulu leri wa thetha u ta fika a thetha loko u ku va van'wana va nga swi endliki mara lava nga le ka power even na the former president Zuma loko u va ni vona kha vulavula hi the event ya Malema a vulavula hi xilo xi nga n'wi yisa henhla lexi a ri ku thetheni ne and then u langutisa ku ri a ri kwini a ri kona a ri Eastern Cape na ku maybe i party leyi ya ku sunguriwaka mara mtwa hi nga ri Mike wa loko khumba xitulu xa xona na utwa mtwa hi nga ri a va fa va langusana maybe va langusina mhaka ya ku loko vo vulavula Xitsonga ntsena swi vula ku va khomi Matsonga ntsena ne ku hava ku va ta ku na munhu un'wana wa language yin'wana what if ku na Mzulu la or okay Mbazulu okay munhu nga tirhisiwa hey nga tikuma wa hayero tinkavi sweswi nga se na minete va ta dovula xipuku ayi ku na vanhu van'wana vo ka va nga vulavuli Xitsonga swi vula ku vona laya va vhe va nga accommodateki se leswi vula ku u va luzi vanhu valavo vona va kumi Vatsonga ntsena so I think va languti na mhaka ya ku loko munhu a sungula political party a hi ya Matsonga ntsena yi fanele yi katsakanya na vanhu lavan'wana so ku katsakanya vanhu lavan'wana i yini xilo lexi hi nga xi endlaku bottom line i ku hi nga vulavula English leyi nga ta endla ku vanhu hinkwavo va twisisa ku ri va amukela mhaka leyi nge le ku swona ngopfu ku wa ku vhela ni munhu kuza va sungule ku chanta ku vulavula hi Xitsonga ku va munhu kwa hi xona ta xi endla ene swi disturbinyana phela loko ku vulavula ni Xitsonga yi hetele swi disturbanya yi bana konyana yi loko ri dara swilo leswi a fanele swi expect leswiya ka ha ta va na swa west swa west already va le ku nga attackeni van'wanyana hey ni voni yi vheta yi chokekanyana ku vulavula ni Xitsonga and a simple phela a simple va siwini Xitsonga vulavula ni Xitsonga then ku ma swi vona manjeni I wish I tata khalanga yi ta vulavula yoxe hayi tata yi ta za yi fika tata that's our wish ku yi ta vulavula na yona yi ka yi ku yi tata mara ni ri ku lorini swi vula ku yi tata and then ni vo se i vulavule timhaka ta concern ya English ka ku lunchiwa ka yo AADP why ni la ku faka dik sunguleni AADP a wu tshama votela DA mina no vota ndzi tshama ni vota hi ku ni lava ku sungula ku vota lembe leri taka maxaka u ta vota hayi na ta voice leswi swa hina leswo vota maxaka hi lava vo nyikiwa na xikipa va tlhela va recruiter ivi loko se ku votiwini va winini party leyi yi tshama yi khomi nhloko a endla yini mara ni vona like okay a ni ku hi vulavula hi swa ti-party like vanhu se va threatena like swilo swo karhi hi ku loko mo ka mi nga endli yini ya votela ANC so ba expect va swi endleka ri munsi sweswo na mani swi tiku because a ni ri like ku na this thing ya ku vantshwa hi vo va vonaka ku ku fa voteliwa party lava va khale hi vo va nge le ku hi tlherisele ndzhaku hi mhaka ku a va ri kwele khale va ku ANC hi yona se loko se swi fika ka nkarhi wa sweswi va ri va lava ku cinca swilo leswi nga le ku humeleleni so sweswi loko ko humelela swin'wana ni ta twa ku threatana hi ku loko mo ka mi nga endli yini hi ta ya votela ANC leraro we're trying to bring what I mean ni hleketa yini timhaka ta ANC na ti-party letin'wana ti ta vuya lembe leri taka hi mhaka ku sweswi ne hi le ku lwiseni ANC 1 2 3 ANC 1 malo se hi fika ka ballot box ne wa swi hleketa mara nyika vanhu lava ni nga va tivi ku vote i vu tlho vote yo ANC ene mihleketelo ya loko yi ta ne a yi ti yi ri the way leswi ni nga swi vurisa sweswi yi ta yi tele ya ku tika ne kuma u votele the same party again hi timhaka to chava a ni sure ku ni ta swi vitana ku hi ku chava
i mhaka yo ni vote swo ka na swi tivi a ni va tivi vanhu valava so ni vote swo ka na So swi that tivi mara at the end of the day eh ku na misa un'wana a tsundzuki hi mani a ku xi lexi vanhu va youth vantshwa va nga swi endlaku xa right loko va swi ta ku voteni votelani munhu lowutsongo loyi nga ta relate na yena ne a nge se va ka tele swi nga ta n'wi tika vhele ne a nga na experience a nga twisisi swo tala wa ha ta neta ti-advice to tala swi fana na loko u fika ndhawini u fanele u diver down twisisa base then you can work yourself up i munhu yaloye mara is it worth it a hi langusele Julius mara Julius se na ye nga ri nghene hi nhloko ka swin'wana na swin'wana watani question leswi swin'wana ka WhatsApp wa munhu a nga nhlamula yi why ku ri na flag ya Canada ka launch ka yini ya EFF I launch celebration ya 10 years ya EFF a ku ri na ti-logo ta le Canada Canadian logos is it yeah andaku na le henhla ene vanhu va ku an khori ku na munhu la nga swi teke enhlokweni ni vutsinga ka vanhu lava nga close na why and then un'wate va na support yo suka Canada ni ku why I'm sure kumbe xana swi mentioning ka speech mara va ni landzelelangi speech vero swi mentioning ka speech ku u na support yo suka Canada swi nga humelela mara reason yako a ni yi twisisi yeah cause la mi ni nga va na mpfilunganyo kona ni nga va na ntlhontlho ku why ku ri na flag ta le Canada loko va endla celebration na swi nga endleka nkumu ku na financial support suka kwalaya hi leswi ni nga swi hleketa so but in another way Julius Malema is anti-white people sorry to put it like that mara anga rhandzi valungu o hi phutisa a hi lunghiseni a nga anti-white people that guy u anti yini swiendlo swa vanhu vo swa basa vona na leswi swi nga humelela swa history liya ne yeah so u ringeta ku lata vonisa ku ri guys ha swi tiva leswi mi nga swi endla and mi nge blind misa loyi anga hayi ku va zonda va yisa lavaya remember bodyguard ya yena ku na bodyguard liya ya mlungu so he's living with them a ngo va zonda u zonda swilo leswi a va swi endla a nga lavi ku va swi transfera to the future generation ya bona cause remember racism a wu tswari na yona ntswari wa ho ta ku nyika yona twisisa u lava ku ringeta ku ri he's trying to educate ku ri yeah u ringeta ku crusha that bridge leyi va nge le ku endleni continuously yo va teka ximandzani lexa xa racism va xi nyiketa vana va vona va famba na xona going forward cause u kuma vana va tsinini sweswi n'wamlungu a ri racist u ti vutisa ku u swi kuma kwini obviously u swi kuma ka vatswari so misa luya ya u nga va ri hashi ka valungu ne yeah cause an la ku taka statement leswi a swi vulaka a nga va ri hashi u hashi mhaka yini na a nga lavi ku a nga kombeli ku ri va fanele va considera equality between black and white a nga swi kombeli sweswo swo fana swi humelela swo fana swi humelela sweswo cause an la ku statement leswi do leswi vulaka na swo tala it's not inclusive it's our people which people which means is pro-black. Is not inclusive to the other races. Our people. Why? That's his. Uri valungu ikhale va ri deni ikhale va ri na freedom ikhale va ri na all of these things kasi hina hi swi kuma rini hi ka hi hanya ka misava ya one hi hefemula oxygen yin'we ne hinkwerhu loko hi ti tlhava ku huma ngati ya red hi vonile ya loko divala na JJ Tabana problem wena wa rasa ya ne problem wena wa rasa kuna dai yin'wana xi nga hi vulavula xisa lexiya anti ku ya rini ne mani yi vone maybe 3 or 4 days back a xi vulavula hi mhaka ya SARS ku ri SARS SARS a yi endli I think nyiki matimba yo educator an individual loko se va ku landa they are attacking you a va ringeti ku tshama na va kombeta ku okay u wrong la a hi kombeti ku comply va ku yimela experience ya yeye yale va ku yimela u va na a
big amount or go SARS and then they come for you. And They loko don't- swi langutisa kahle they don't correct you from the beginning. Go on, umise 1,000. Leyi fanele ku yi hakela by this financial year end ya wena. This- Va ku reminder next year. Ku, hey, and se yi va yi ri njhani yi va yi ri Hospice. serious yi va yi ka yi hisa Eh, 1000 yaleyo a yeah. ya ha ri So, just a normal case. va tsandeka that there has a point. SARS yi tsandeka ku tsundzuxa wena ku tibuku ta vona na wena a ti balance. Va ya va swi vula leswi ku na langa le ku ndzeni ka ntirho wa yena. Cause a ni ku fanele ku balance tibuku ta wena as an individual na SARS. Yeah. Ku wena u le ku hakeleni ka SARS or ku hakeleni ka SARS na. That's why SARS kuma se na vova tiko ra ha mali hi mhaka ku na mali leyi xotaka a yi fanele yi hakeriwa khale na khale ene va swi tshikini ku za ku ya va ma 10 years tlhela wena u tsandzeka ku no yi hakela mali yaleyo u nga swi tivi leyi kumbexana nge u yi hakelini by then ku se wa ta va u kha u swi tiva ku kambe ku na 1,000 ni fanele yi hakelaka every month every year mara va tsandzeka ku tsundzuxa wena as Lisbon va ku sende email va ku hey tsundzuka ku u tlule 1,000 rand ya last Ngarivali sweswo. wa twisisa nyana ku as wena u tsandzekini ku hakela 1,000 rand last year this year ava endli sweswo no educated they don't loko educate va kuma u ri non compliant and then u ri na u kuma u kolota mali yo tala va ku attack a va ku teki va ku tshamisa hansi va ku byela ku ri okay this is the situation u fane u endla 1 2 3 ku ri u kota ku va compliant yeah and hi leswi a nga swi hlamuserisa swo yena ne a swi tshama ni swi experience mi leswi sweswo maybe un'wana tshama swi experience i nga langutisa hi Dr. Malinga Dr. Malinga va n'wi tekele swilo hinkwaswo swi kombeta ku swilo leswi a swi vulaka Julius hi swona so a yena ri yexe na ye Julius an nkarhi lowu va n'wi tekele swa yena u vulavula hi experience yaliya Yeah. ku ri a va n'wi landza va n'wi attack then hi laha swi vuyaka swi vula ku ri no this guy a nga vulavuleli yena ri yexe u vulavulela na the other blacks that's why a ri pro black yeah. because ntima wun'wana na wun'wana loko u za a ti komba nga ku na mali somehow u ta attackiwa Takiwa ya ku attackiweni regardless ku ri wa le South Africa or lo kwini loko u za va na mali u fanele yi lavisisiwa ku u yi kuma kwihi wa twisisa mara loko mulungu wo va na yona a nga lavisisiwi ku u yi kuma kwihi and that's true maxaka yi hila ku ya bolweni maxaka aya kumbe ya munhu wa tipolitiki maxaka a yi vika yi update la ku 1-1 tingani sweswi na voni one not i one not ku ri mali u ta ku ri sidumo timhaka ta piano leyi nga chikisiwa ka valungu leyi nga endla yini yi nga susiwa ka va yi vuyisini mara yi boyini now yeah swi loko a swi resolvini no a swi resolvanga va yi yimbelelini va nyuwana yimbeleli hi leswi nga vuliwa hi le ka podcast ya vo Meg G a yona emisa un'wana yona mara hi fana na ta fana toni ta fana mara a hi yona na yimbelela ra komisa ra nga nanwa la nga vitaniwa kha hinda xitarata ku ndoda kombo ngeta ta yimbelela cause na ku a nga yi koki yi fika la yi fanela ku fika kona wa yi tshika to mina ani musician mara ndleve ya music na yitwa na mina na ndleve ya music lowu ya kona mara it's fine mara swi vula ku lava va record company va tirhi a swi nge endli cause a ni twi ku va fike ka agreement yo karhi ku ri okay hi ta endla yini mara swi tikomba loko se ni cheka ni kuma ku ka ha ri risimu i risimu rin'wana ko va ku se ku nghenisiwe ti-vocal ta nyuwana leswi vulaka ku Cause that was- va twa va na agreement yo karhi cause ku dyondzisa lavan'wanyana hi na huva ka swo mara loko se kha hi yingisela va nga le ka music hi tshamaka na vona ndlela leyi a fanele va yi tirhisini kusukisa emasunguleni a ku ri yelo chant vocal because loko se u ya ka digital platforms ta tsandzeka ku khikha ku copyright yeah somewhere somehow because u va u nga tirhisangi the original song u va u nga tirhisangi the original vocals so loko u tirhisa the original vocals ya ku raha so boy ya strike ya strike ku copyright so kusukisa emasunguleni ngoma leyi a fanele ni sure na loko a vo yi release leswi va nga yi release swo kana loko se va yi vuyisa hi part 2 masunguleni i nge nga swi tekelanga nhlokweni i nge hi rhandini the way yi nga xi twa sweswi mara hi mhaka ku hi twi liya se ta twa leyi se a swa swa ha endli it's not make sure it's not make sure that is often what or the upcoming artist Ku sample. produce but sika hayi ku sample va nga tshiki
lo va sampla xilo a va hi va kombela ne va losa ku hina hi le ku sampleni ka swilo swin'wana swi le ku rhandzekeni ngopfu hina hi le ku swi rhandzeni ende hi sure ku swi ta swi ta rhandziwa rhandziwa hi endlisa ku yini se ya tirhisa ku yini loko a vo sungula hansi na swona cause insurance mina ri endli mali laha masungulweni la phela a ku ri rona ntsena obviously hinkwako. ka ti-social ka ti-platforms ne Ka digital ti-music platform. yi dyini yi endlini mali For sure. obviously fana mina mi tlanga hi Spotify every time tani hi tlanga ngani obviously ti-stream letiya ni nga ti endla ni ri nexe kuma ku ti endli mali ya kahle hi vangani vo fana mina ma twisisa kuma ku va tele ku na loyi a nga endla ya Dr General Muska yi ko min ku ntwi yin'wana Leyo. ya mathwabe muda handle ka liya ku na ya Dr General Muska ya she's good or something ka ku endla masati she's good ka ku endla yini she's good Oh yeah. yin'wana ya banyana na yona ne ito nga fika valungu mara na yona ya I remember misa luya aku ni cancer doctor loko se va pfumelerini ku hi tirhisa ma vona so yena ingaku swo tsakisa yini u lenini from that experience ne leyi pfariwini ivi yena ya kota ku kombela a losa va n'wi nyika ti-blessings ne sa ya mahlweni i Dr. General Musk Oh, since last year. Is it Serious? last year? dokodela hi fanele hi vhakela hi fane hi vhakela Nagaweni. yi na gaweni Imali nagaweni. a swa tsakisa swa tsakisa If not 2 years back. wa ta yin'wana ni lava ku mane nga ku vudisa vajuli we hayi Dr. Majuli ka bisa la tlanga tingoma ti nga tala Bushbuck Ridge ka khale kha n'wi lamisa luya va ri mana Swi ri na rirhandzu i mali. swi ri na rirhandzu i mali oh enani u heleli ku yimisa luya hi mara misa lo a nga tshama a phalavura somewhere A tshama Phalawuri, Misalo, a lulekani. ku na tivhidiyo tin'wana ti release ti tala ku kumeka Raymond Nyathi. Raymond Nyathi a tala ku kumeka a taxi rank ya le i nga ri le Phalavura no misa loyi a fambafamba a nga huwi ne a famba misa loyi a famba u heleli ku kulukumba luya lowu mi ta kulukumba luya nga kuma ku hi kombe mi inbox somewhere Ne? yeah a famba misa loyi mali yi ka yi cheriwa ndzeni ka gita loko a ka chaya ne and a xi tsakisa a misa loyi a famba Very yena creative. una talent u nyikiwile and then he was dedicated ku ri ku humeleli yini a hi swi tivi ku phela tingoma ta kulukumba luya a ti ri wavo vanhu vo fana na lavana i munhu u na genre ya R1 a nga genre ya kulukumba luya a nga compete na munhu genre ya misa luya i ri one a yi nga compete na munhu he's alone on his own lane a nga na munhu a nga za ti holovisa na munhu so I think even if he can go back and do the same thing a kuma na record company ya sharp Yeah, but tota va he can still be fine a nga va right u ze a humesa ne ku humelelini album ya yi xavisini na ndoda ntsundzuka botamene hi 2008 yi loko yi vuya June yi vuye na CD ya yena original wa swi twisisa nyangu munhu walowo xavisini loko a xavisa album leyi xavisini yo yaleyi nga yimbele yo swi ri na rirhandzu i mali yi xavisini album leyi hayi nyana and then le ka ti-digital platform ti kona. yi ko yi uploade mani Anda ku vula sweswo swi ngo hlupha ku i mani a nga uploada mi ta kuma ko va munhu nje a nga swi voko a swi tivi. se ma swo ku timhaka to fana teto ti fanele ti lavisisiwa cause n'winyi wa tinsimu a nge le ku dyeni mara ku na munhu la nga ti uploada ya ne yi mani cheka swi chekeni mi swi lavisisa mi swi kuma hi ku ene hi leyi yi ri Raymond Nyathi on viewer artist yi ri Raymond Nyathi mara ku hi yena straight cause phela ni nga tirhisa vito ra Raymond Nyathi mara the account details nga ri ta Raymond Nyathi Especially if you go Raymond Nyathi u ta swi tiva ku swi hlupha njhani ku tshaya tinsimu ka ka digital platform wa ntwisa nyama maxava u kuma ku ni yo fika ntsani ku Jafta Khoza mara account a ya Jafta Khoza i account ya un'wani kolomo ene n'winyi wa to tsima nga swi tivi ku ti ku ka digital platform se wa yi kuma nyama ka leyi maxava yo munhu posta swilo va ku ye Raymond Nyathi mara n'winyi ku nga ri yena n'winyi wa inani hi ku se swi tele ngopfu
swi te ngopfu mhaka ku waya ka na tinsimu ta Matswa Bemuda a ni sure ku ti poste hi mani ti kona phela and loko la ku vo ku a ti postanga wa n'wi tiva ene loko u ya ka loko la ku vo ku a ti postanga hi n'winyi wa tona u nge kumi ti-album hinkwato u kuma few ya tinsimu sweswi ni worried hi mhaka ta Raymond Nyathi na tivo ku na ti-album to ringana I think ni vone 4 la ya ti-album ta Raymond Nyathi album to hlaya ngwe hayi na ti-album to hlaya yo duma ka liya ya ku na Goodbye Tingwenda ni leyi nga huma ndzhaka leyi nga xavisa ngopfu liya yi hume ndzhaka liya ya leyi nga duma ngopfu yo liya leyi nga na amavele ya vanhu banyani va sweswi i masapati se le uhlanganiseni ku ti-album ti konyana no ti koho ti-album nyana mina hi vumina ni hlekete ku na album yin'we simu leta hinkwato ni ti faka album yin'we hinkwato no ku na ti-album to hlaya that's how good he was yeah he was good that guy was good to be quite honest na leswi loko misa loya o vuye ka industry ya music a ku munhu nga ta compete na misa loya cause tinsimu ta yena ya funny tin'wani ti vulavula ntiyiso a yi tiya sokisi wena ni hemla na mina rompe tinsimu ta kulukumba loya bela a ti ri top notch a ti ri funny you listen to ti fana tinsimu ta Comrades Gebenga funny ti na ntiyiso yo reta fika so vanhu vo fana lava va na genre vo va ri one they don't compete with anyone they stay in their lane a va holovi na munhu wo va buka u tata va ta tlanga va jika va famba wa ntwisa nyana like I think it's a year or 2 years back invite ka Munghana Ne. Lonene for an interview Yeah. ka bangoma la ya ba n'wi teka video la yi fambe ku tlanga yi trenda ne yi trendy a wu na yi tsundzuka ina mi nga ri va ku luma mike mashaka yi luma kunene oh lero loko vo vuya Chakunya. ne hi le ku fambeni nakambe ne swo laveka yi vuya ngwenya se ni vo ti-album ta yi one more ka biography i 3 leti nga la mara hi va yi tsala 2016 yi humese single hala ka Xitsonga a ni tivi loko mi swi tiva va yi endla mali kahle mara hi music I think va dya hi ti-gig hi ti-gig yeah Not- ya na not- ti-gig teto ku na video yin'wana nga yi vona ya misalo ya gap a ka ku va negotiate ne a ka negotiatiwa nkarhi wun'we a tlhela ku va heta va ku hleka ne la u ya juluka phela obvious loko va ku rhambini va tlhela va ku hleka remember ya nga vula remember loko u rhambiwini loko u performa a ka ha tirhi ku wa hakeriwa mali muni loko u za agreeya wena nawu so u fanele u energy ya perform. wena yi fanele ya ka audience ne u lava audience yi ku yi ku rhandza rhandza ku loko ku ri na gigi yin'wana va ku why me say that man oh This is- yeah obvious ta ya cina mo n'wi nyika two bob Eish. awo yeah wa yi tisa mhaka leyi mara swi vava swi sweswo na hungunya rin'wana va ku na va ri in this thing loko u ri artist a wu pfumeleli ku buka hi mali yo karhi vana ni ta ku swi vula ku i gatekeeping ku loko ku ri jafta ku na kahle ku na Jafta wa marimba jafta ku na sort of committee ka timhaka ta xigaza ku hi na cap yo fika laha i vo mavhengele wa komiti a ni swi tivi hayi committee no vula ku na xiyimbeleli komiti xiyimbeleri committee ku na xiyimbeleri committee xi ngo a mi pfumeleli ku buka leswi te ku ni ta mina ku because vanhu va ni rhandza ngopfu ni bukisa hi 30,000 va ku no aka gaza hi bukisa up until 15 a wu hindi more than 15 yeah ne which is loko ni swi twa allegedly hi leswi ni nga swi twisa swona allegedly hi mahungu ndlela hi leswi ni nga swi twisa swona ku ku na that thing ya ku a wu pfumeleli ku buka to a certain amount komiti ya leyi la pukeriwa le
yi byela ku ndlela hinsweswo wa swi twisisa because sweswi u determine ku ri munhu u fane a va big ku fika kwihi kwini wa twisisa Hi leswiya swo pimela Vatsonga ku Matsonga a wu fiti ku Ku- And u pimela hi Mutsonga un'wana? 1,000. ya hi yin'wana yaleyo allegedly a ni swi tivi swona ku fika kwihi mara ku hava nkavi mara yi ya xipuku yi kota ku pukela vanhu ta vulavula after show hayi twisanya so nto ku na mhaka yo fana yaleyo mara ya digital platform I don't think ku na ku ndleni ka mali swo fika kwalano because one of the things leswi ni nga swi discover i ku ti-artist ta Matsonga a va yi tivi digital platform ti-album ta magaza mo tala a ti kona ka digital na le ta khale leti hina hi ti rhandzaka leti hina van'wani hi nga na tona ka tikhompyuta ta hina hi ti tekaku from flash drives hi ti tlanga hi nani leti a ni to ti tlanga kun'wana na kun'wana hi foni ya mehe a ti kona and it's sad because vanhu va ti rhandza but a ti kona ka digital platform which means now I'm forced to pirate the songs twisisanyana so nda ku nyika na xikombiso xa Dr. Thomas Chauke ti-album ta Dr. Thomas Chauke a ti kona hinkwato ka digital kona hinkwato ya ka digital a ti kona hinkwato and to show ku ri na letin'wani va nga ti hoxa ne ti va kona ta khale ti kona no ka ni nga tivi ku mani a nga ti hoxa Sungula ka Ximatsatsa 1. ximatsatsa number 1 ti kona ximatsatsa number 1 yi kona 2 3 moni mcheke tin'wana vo fane va ti cheli hi different names ku ri na Thomas Chauke na Signori Sisters hi leti mi nga ta ti kuma ti tele loko mo fika mi ku Dr. Thomas Chauke xa mina hi laha ku nga na ximatsatsa xa mina so loko wo fika ku Dr. Thomas Chauke ne ntsena u nge ti kumi hinkwato u ta kuma few albums loko ni ku Dr. Thomas Chauke ni kuma xikungu ya number ya na ntsena ya 2021 mara loko no Dr. Thomas Chauke na Signori Sisters hi laha se ni kumaku ti-album to hlaya leti ni ti vonaku lana i 35 34 nyoresh nyoresh wa tsundzuka ha ti tiva hinkwato 13 Lazaro 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 so i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 yi tlula ku 34 35 na nyoresh number 17 leswi nandzisaka xiswona number 17 na 18 oh yi manyana so wa swi vona na ku bye ku na ti-album leti nga ri ku konaka leti na hina hi ti tsakelaka from number 17 kahle kahle ku ya fika ka 20 something 26 or 28 ti-album leti ta bana nde laha nga na vo Dudla Kelivoni ndoda so yeah vuhlengani Leswi swi vuya vohlengani munhu u hetelela a teka tinsimu ta vanhu lava va khale ku a ti nghenisa ka ti-digital platforms because wa swi tiva ku a va swi tivi swilo na waloyi wa valungu swi nga endleka byeli ku vo Peter Tinende vanhu va khale Peter Tinende yi ko ka digital mo hi yi kona mo ni endla remix leyi nkarhi wun'wani mi kuma ku u hleketa ku a yi nge yi hela somehow ne before yi ku huma ka valungu a ni ri ku chayeni ka Peter Tinende ni yi chaya ni ri nexe swo swi chaya njhe ya yi ko Peter Tinende yi ko kona kahle ngopfu yi ko from loko ku pfulela Spotify xa mina ta n'wi from vona ta 1988 yi ko ni ta kuma ka ti byeli ku no endla remix nyana swi helela kwalano kasi remix ya kona yi ta trend no hi leswiya swo when borekini wo ndla risimu u nga swi tivi ku ri ta ri ya pfupfula swin'wana swo tala ngopfu wa swi ta ku ni tshame ni vula mi swilo leswi ni ku loko ni ku a hi celebrate tinqambi ta Xitsonga enough swo fana na va Dr. Joe ni ku wa ta loko ho vuyisa tinsimu ta Dr. Joe ta khale ti nga ndla yini wa twisa nyana ni ku loko vanhu va sweswi vo ti byela ku a hi yeni ka Dr. Joe ya sampla tinsimu ta Dr. Joe sweswi na Dr. Joe hi feature Dr. Joe ni ku byele hi va nyoxi ya luma ya ku luma nyoxi mbeveve wa twa base leya a ku Dr. Joe leya Joe Shirimani ivi ku na leyi nga feature na Papa Penny ya Papa Penny va tirhi ngopfu yande wa tsundzuka yande wa tsundzuka so tsundzuka nyana
loko wo va ka that curve ya ku hi la ku tirhisana as Matsonga hi la ku pfupfula tinsimu ta khale hi ti vuyisa mara kha hi tirhisana na vanhu lava ku nga vinyi va tinsimu teto it will be something else xin'wana lexi ni nga xi qoqela va yisa van'wana loko ku na mhaka leyo vanhu a va la ku mala ku relaya ka ku bukiwa create your own platform but unga la ku yime munhu a ku buka America va dela hi ku loko va humesa album they do a tour for that album u yimela njhani ku bukiwa ku ri na the gatekeeper wa twisisa nyana ku ri wena you are setting yourself for a difficult road to success la u nga na a simple road to success because loko ku create your own platform that's the simplest way you can go it's very simple ti-bookings ti nga swi lavi ne ku fana lava hi va vitanaka Xangani gang va swi lavi vo to fika siku rin'wanyana va ri ka event yo karhi va ku mi nga humi laha mi nge se endla ka Xangani gang wa twisisa nyana ku vona so ku vulavula u fundini a u kwatini u kwata so look u create your own platform ne the simplest way you can do it you'll make your own money you'll make your own name next a wu thing landzelela na event munhu u to hetelela ku ni nge swi koti wa vona loko na kwa South Africa loko ni n'wi nyika ti-album ti-artist tin'wana ni nge za ni huma ka Xitsonga hi vulavula hi Sun L Pay has his own platform Sun L music yeah he has his own platform loko u langusa va Raymond this guy langa na and that guy langa le ka UR a xi disturb hi wave bona he's on his own lane wave ita ku i ka vitana yini i tungu yeah a xi disturbiwi hi sweswo le ka lane ya 1 leswi chaka swona phikizana munhu. khale ne leswi chaka swo khale Na sweswi. xi ha ri kwalaho va fambisa sweswiya xi disturbiwi even valala hi Shimza created his own platform a did phikizana munhu he has his own platform ene vanhu ne va ta ka platform ya dona va ta performa ka platform ya dona va ri yini kambe platform ya Shimza unye eka mta hi ruketela ka nto unye so ile ani mzulu akunye ne the artist now they want to be booked akunye ne vanhu se va la ku bukiwa ku la ku ta va ta perform akunye which is his own platform and yena a vulavula hi mhaka ta kula ta endla yini wa tsundzuka platform leya loko va yisa lava van'wana va kha va ku a nga pfuni vanhu a ku kunye ni createle ku ni ta pfuna ti-artist leti ti nga ti vekiki ta performa laha i platform ya vona eve beside kunye kuna UR leya khomaka I think I can't remember ku for u khoma nkarhi wihi mara UR na ya Shimza UR unless I'm wrong but kuna UR tiva yi ri ya Shimza na yo it's another platform va tala ku mbala swa white loko va UR so platform ya magaza ka ha ri Gaza Monday mara xi vitana ti-artist to duma ntsena lexi Gaza Monday xi vitana ti-artist to duma ntsena Gaza Monday to duma ntsena a hi ta duma ntsena va ti pfupfula na tin'wana ne swi kahle swo swi lavaka a yi sungulanga na lekere Gaza Monday nga ku ye i nga ri na lekere ne swi lava ta hi hlamusela laha kahle ku humelela ka hi ku twa van'wambirhi va dya va hanya matandza hi mhaka xigasa mandi u endla yini leke a va la ku skipa Gaza Monday ntla yini leke va skip nando va tshama va ri Gaza Monday va fanele u va na xigasa Tuesday swa mapela no i nga ri sungula na lekere Gaza Monday cause a yi humelela nga ri kona lekere ene nga ri DJ ya koho ya leyi Gaza Monday so swi laha hi xuta siku rin'wana leyi ku laha ya Gaza Monday one day ya swi laha hi kuma Monday yin'wanyana hi va wa hi nga Gaza Monday ni vula swona hi fanele ho fanela a fambeni xigaza Monday mara wena wa tirha Monday mina ni chayisa yili a nchumu sweswo know the rules break them properly a hi Gaza Monday lava ngo ya Gaza Monday a va hi byeli commentani mi byeli ku hi ta Gaza Monday wata xi nga xi nga tsakisa na Gaza Monday hi xi documenta hinkwaxo just siku leri ya ntsena ne ya hi xi documenta hinkwaxo bora hasahasa ni laha hasahasa mina ndla na hasahasa liya yi va hasahasa rebulu yi va kahle kahle you know creativity lowu nga na yona ne i ku endla hansa yi va mina ka va kahle valala a hi mina ka
production la ku biza wena avakuphi utahola so I hate Gaza Monday. I think it will be a very great idea ku ya Gaza Monday. Yeah, I agree. You figure teka stuff la lesha it can go apart. hayi tavo plan a hi planini ku ya eka xigaza monday guys I hate Gaza Monday. Mina na pfumela yini ka Gaza Monday. hayi yini ka xigaza hi nga rindzo or ranga hi arrange na I vona arrange kahle na vona. Lekere fane kuma lekere. xipuku maxaka kwaleyo hi nyiketana n'wini Already ni vala na yo mashaka ni ka kome lekere mara fane Ayende ya Gaza Monday. So yeah, hey hi valaleri hi nga valala za risha hi. Mara kuna yin'wana la ku hi valala yo hetelela. hi swilo leswi Ya mzimba. hi la pfala the price a na mhaka na yena hi nga vota sweswi a dyiwa tivhoti sweswi a dyiwa tivhoti sweswi Hey man, laha va dyiwa tivhoti a vulavula ya mdzimba or not mini msikhale pemani kuma msinya mambirhi na milenge mbirhi sweswi a group ina ni kuma kahle pe ku ya mzimba hi. Yo kushazwa ka mzimba. veri mzimba legiyani se swi le kusuhani no listiwa ka JSE Mashaka awu ye live kaya ve ku humelela ni mzimba. Very ku busy ngopfu hala Giyani vakangula ya Luman Mike very ku busy ngopfu. Le vakangula ya vutivi ava yini le va vona timhaka leti humelelaka le Giyani. Swa mampela? a va yini se ma swa ku JSE le kusuhani eish i market phela Vakangula ya vutivi. i market phela so la ku serious muzimaka leyi. Va kuma na vaxavisi va tlhela va kuma na vaxavi va vutisa Hawu. va kuma na vaxavi va vutisa ku vadyanga ni kumile Se va vutisa vaxavi ku mirini mhaka leyi ivi vaxavi va ku yini. se va xava ku mhaka leyi mhaka kahle cause ya hi pfuna. eish va pfuneka ku yini no timhaka ta mzimba na tona. ya va pfuna Va ri va pfuneka le se va ku hayi swi nga stopiwi mhaka leyi se vaxavisi va kha va ku na a hi na mitirho so hi yona ndlela ya kona leyi hi nga va ku na yona leyi at the moment so yeah se ku jikajikiwa kwalani ka ku continue or nga continue mara va swi vitana ntungu va kangula vutivi ku veri i ntungu lowu nga kona Giyani wa ku wa mzimba. hayi ntungu leswiya yini leswiyane a ni swi tiva swi vitana yini mara hi ntungu a hi ntungu we ri ku pfuneka ka vanhu van'wana eh u ri ku pfuneka ka vanhu van'wana na wena. sweswo remember loko swilo leswi swi ri kona tani ku byela xin'wana na xin'wana lexi humelelaka tikweni hambi xi va xi ri bad kanjhani ku na swin'wana xi swi solvaka loko dlayiwa munhu swi nga endla va dlayi mudlayi wun'wana wukulukumba n'wana fa a dlayi na n'wana wa wena so hi to ka nga swi langutisi in a broader spectrum or hi vuenti lebyiya mara sweswo swi nga endleka swi hunguta rape atikweni swi nga endleka swi hunguta women abuse amimitini because a loko va fika kaya va ha raha matimba vanhu a va ha koti ku ba wasati mara swona a hi swona na ni vula ku loko ho swi langutisa kahle ne hi nga swi vitana ku a nge vuli ku hi ntungu mara swa mampela loko ho swi langutisa kahle swa pfuna swilo swin'wana swo fana leswi hi nga langutisa hi nga teka statistics xa before swilo leswiya swi fika hi matimba ne na sweswi nga kona hi matimba hi langutisa statistics xa women abuse child rape or whatever rape na swin'wana na swin'wanyana mi ta vona difference ne eish hayi hi valalo hi to hlaya maxaka yo nga ta na timhaka ta mzimba mani nga le ka timhaka ta vete hi pfala. Mi nga rivali, this episode is proudly sponsored by Bila ICT Solutions. Bila ICT Solutions, they are inspired by innovation. Hi lava na xiponsor xintshwa loyi a lava ku hi sponsora a nga tihlanganisa na hina eka info@shanganigang.co.za
then va tihlanganisa kwalaya le ku lavana ni sponsor loko u twa nga ri u nga swi kota ku hi sponsora tihlanganise na yena ka info or details hinkwato u ta tikuma laha hansi info@shanganigang.co.za or u hi inboxa eka Instagram or Facebook i Shangani Gang a yi separate it's one word Shangani Gang ka Facebook na le ka Instagram na le ka Twitter so until iza hi hlangana nakambe hi sweswo sweswo